Enggak bos. Bapak RT Aceh. Bapak RT. Bos Co. Bapak Uri. Pak RT. Cuk, cuk. Cuk, cuk. Cuk, cuk. Pak RT aja Pak RT. Biara dompet dua, dompet bikin dua. Ayo lagi sengalobaan, ngalobaan aran. Ayo bos kami kabalan bangla di desa, kadulur anu dilem. Ulah kaget, ulah heran, ulah nanya ini jaluna. Abis jadi masalah, abis jadi fitnah. Ulang turut campur sabab domba kuring. Bos kami yang mana bos kami? Domba kuring di angon-angon kuring, di para kuring. Anak nage anu kuring. Domba kuring di angon-angon kuring. Ayo Pak RT di para kuring. Anak nage anu kuring. Pak RT enggak Pak RT? Mana jaluna, mana jaluna, mana jaluna, jaluna mah domba anu asal Garut. Ini yang udah diabsen ayah mana? Bos kambing mana bos kambing? Bos kambing ada bos kambing. Ada nggak orangnya? Ayo bos kambing. Bos kambing. Bapak RT. Bapak RT gimana Pak RT? Ayah Pak RT. Bapak Uri, Bapak Pak RT. Uri. Ai. Ada Pak RT, ada Pak RT. Ayo Pak RT. Bos kambing anu mana bos kambing? Ayah teh bos kambing. Biara dompet dua, dompet pigang dua. Ayo lagi sengalobaan, ngalobaan aranan kan bos kambing. Ayah. Kabalan bangla di desa, kadulur anu dilembur. Oh iya, ulah kaget, ulah heran, ulah nanya kene jaluna. Abis jadi masalah, abis jadi fitnah. Ulang turut campur sabab domba kuring. Mama, ayo. Domba kuring. Di angon-angon kuring. Di para-para kuring. Anak nage anu kuring. Domba kuring. Di angon-angon kuring. Di para-para kuring. Anak nage anu kuring. Mama siapa ini? Mana jaluna, amana jaluna. Bos Semeh. Mana jaluna, jaluna mah domba anu asal Garut. Ayo bos Semeh. Ini bos kambing bukan? Bos kambing. Bos kambing luar biasa bos kambing. Pak RT nanda aja pajak Pak RT. Ayo Pak RT. Pak RT, ayo Pak RT. Bos kambing lagi ya bos kambing. Ayo bos kambing lagi. Biara dompet dua, dompet pigang dua. Ayo lagi sengalobaan, ngalobaan aranan. Kabalan bangla di desa, kadulur anu dilembur. Ulah kaget, ulah heran, ulah nanya kene jaluna. Abis jadi masalah, bos kami. Abis jadi fitnah. Ulang turut campur lagi dong, sabab domba